आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ मालेमगी म्यूजियम निमित ngasi मणिपुरदसु राज्यगी आर्ट एंड कल्चर विभाग की मखादा मणिपुर स्टेट म्यूजियम न सिंधुना इम्फाल की स्टेट म्यूजियम की ऑडिटोरियम द पांगथोकले अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक न हाइरी भारत लानमीना लेबाक असिबु सेमगतपदा मरुइबा थौदांग लौरे लोकसभा मिखल की मंगासुब तांकक की भोट खोंबगी मतम ngasi नुमिदांग वाइरम लोइरगनी अमसोंग मेट डिपार्टमेंट हाइरी लागलिबन नुमित हुमनी मरीनी असिदा लेबाक असिगी मफम पुम्नमक्ता सेल्सियस डिग्री 2 मरी फाउबगी साबगी चांग हेनगतलबा याना लई मालेमगी म्यूजियम नुमित ngasi मणिपुरदसु पांगथोकले मपुंगोइबा थौरम राज्य की आर्ट एंड कल्चर विभाग की मखादा मणिपुर स्टेट म्यूजियम न सिंधुना इम्फाल के स्टेट म्यूजियम की ऑडिटोरियम न पांगथोकले नुमित असिगी सरुकम ओइना मणिपुर स्टेट म्यूजियम की अकोइबदा उ थाबगी थौरम अमसु पांगथोकि एग्जिबिशन अमसु पांगथोकले म्यूजियम का मरी लेनाबा तोंगान तोंगान हिरमसिंगदा अखंगहैसिंगना वांगांगनी महिरोइसिंगा अखंगहैसिंगा हक्थेंगना उनबगी थौरम अमसु पांगथोकनी थौरम असिगी मतांगदा मणिपुर स्टेट म्यूजियम की क्यूरेटर मृनाश्री मायेनबम न हाय कोलकाता पांगथोकलेबा इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपोदा मणिपुर न सरुक याद्रबसु थौरम असि राज्य असिदा ओइना पांगथोकले थौरम असि मरुओइना समाजता म्यूजियम न लौरिबा थौदांग असि मियामदा हेना खंगहनबा पांगथोकपनी महाकना हाय इंटरनेशनल म्यूजियम दे पांगथोकपगी मरुओइबा मरमदी म्यूजियम की इंपोर्टेंस अमसुंग म्यूजियम सोसाइटी दा लौरिबा थौदांग सिंग असि हेना कुपना खंगमिननबगी पांदमदनी म्यूजियम असि मणिपुर की ओइनदी अमता ngairaba मल्टीडिसिप्लिनरी म्यूजियम अमता ओइबदा नत्तना विजुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूट अमसु ओइरी स्टेट असिगी कल्चर हेरिटेज ताकपदा अमसुंग ngakpada म्यूजियम असिना अचौबा थौदांग लौदुना ngasi phauba lakli ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर न सिंधुना ngasi इम्फाल दा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता मास कैंपेन होंगतोकपगी थौरम हौजिंग हाकी मतुंगदा पांगथोकलगनी थौरम असिदा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की हानगी एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनी अमदी प्रोफेसर डॉक्टर चिंगलेन मैष्नाम वांगांगनी जिरीबाम जिला की जिरी तुरलदगी ngarang मियोय अमगी असिबा हकचांग मफंगले अखोइगी जिरीबाम पाउमिन हाई सिरबा नुपा अदु मसक ममिंग खंगबंगमले महाक तमेंगलोंग जिला की तौसेम सब डिवीजन की फाइटोन खुलदगी निहाइरी म्यूएसी था असिगी तरा मरीदगी थीबा खंगदना लेरकपनी पुलिस न हकचांग अदु लोखतखरे म्यूएसी मतौ करमना सिखिबनो हाइबगी मतांगदा हौजिक फाउबगी ओइना लंगला लंगजिल अमत खंगबंगमद्री तरा तरुक सुबा मणिपुर स्टेट लीग फुटबॉल लिसिंगनी कुलहुमदोय कुन मरीगी सेमीफाइनल मैच सिंग ngasiदगी लमलोंगदा लेबा आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सानबा होरगनी अहनबा सेमीफाइनल मैचता AFC अथोकपम अमदी निसा थांगोइबन ngasi नुटिल पुंगनी मिनिट 35 दा सानगनी अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक नहाइरे भारत लानमीना लेबाक असिबु सेंगबतपदा मरुइबा थौदांग लौरी लानमीना जाति असिगी अमत ओइबगी खुदम ओइरी लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ना नई दिल्ली की मेनेक्सो सेंटर दा पांगथोकपा लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत मेमोरियल लेक्चर दा सरुक यारदुन हाय लानमीना लेबाक असिगी साखुत थौरांग अनोबा टेक्नोलॉजी अमत ओइना पुनसिनबा अमदी तोंगान तोंगान मलम कयादा सरक यादुना लागली मांगना हाय लेबाक असिबु चाखुतपा लेबाक अमु ओहनबु हनबदा लानमीना अचौबु थौदांग लौरी ताबिरिबा पाव असि आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लोकसभा मिखल की मंगासुब तांका की भोट खोंबगी मतम ngasi नुमिदांग वाइरम लोइरगनी तांका गसिगी भोट लाक्लिबा निंगथौकाबा नुमिता राज्य तरुक अमसुंग यूनियन टेरिटरी अनिदा पुन्न लोकसभा केंद्र 94 दा भोट थादनगनी बीजेपी लुचिंगबा अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi हरियाणा की अंबाला अमसुंग सोनीपत मिखल की रैली दा सरुक यागनी कांग्रेस लुचिंगबा राहुल गांधी ना
Nai Delhi gi Ramlila Maidan amasung Chandani Chowk ta pangthokadaba mikhal gi mitin singda saruk yagani. Uttar Pradesh ta tongan ba do singi luchingba sing amasung star campaigner singna mikhal ga mari lenana road show madi miyamgi mitin kaya pangthokani. Griha Mantri Amit Shah na ngasi Uttar Pradesh ki Amethi Lok Sabha Kendra da road show amada saruk yagani. Samajwadi Party ki luchingba Akhilesh Yadav na Sultanpur Ambedkar Nagar na chingba Lok Sabha Kendra da mikhal gi rally da saruk yagani. Haryana gi Kuntali Maneshwar Palwan Express way da passenger humpurom puba basama mai hauраktuna chakpadagi mioi taruk lekhidare mioi kun marina asoka pandangle. Thaudogasi haukiba ahing nongyai da thokibani asok pasing adu manak nakwa hospital singda laikanare bus adu Mathura dagi Jalandhar tamna chatpani haire. India Met Department haire lebagasi awaw nongsup mei thangba masung nongpok thangba mafam singda lagliba numit kharani asida ka hena sabagi awaba mayok naraba yai lagliba numit humni marini asida lebagasi mafam pummakta Celsius degree ani dagi mari phawagi changda sabagi chang hengalaba yana lei. Rajasthan, Punjab, Haryana amasung Delhi da sabagi chang lagliba leipakopa numit phawbada hengalagani. Amaromda lebagasi kha thangba mafam singda lagliba sagosal phawbada akanma nong churaba yai hairi. Kerala da lagliba numit kharani asida akanba nong churagani haina Met Department na hairi. Akanba nong amasung nonglungsi lakpagi oithokpa leibana Kerala gi samudra khongban singda nga phaba sing chatana basu haikre. Delhi gi Mukhyamantri Arvind Kejriwal na Enforcement Directorate na mahakpu liquor policy amada Chennai haiduna phabagi mayokta thangalakpa petition amagi rai Supreme Court na reserve tawduna thamkre. Justice Sanjeev Khanna amasung Dipankar Dattana Mukhyamantri amasung Enforcement Directorate ki ukil singi wa taraba matungda rai adu reserve tawduna thamkhibani. Arvind Kejriwal Enforcement Directorate na March 18 da liquor policy amasung money laundering case ka mari leinana phakibani. Mahak May 10 dagi June ama phawba Lok Sabha mikhal gi campaign tawnaba Supreme Court na bail pikibani. High Commission of India amasung Bangladesh ki Culture Affairs Mantraloy na sinba Indo-Bangla Baul Music Festival Dhaka da hokdokre. Festival asi Fakir Lalon Sahagi Saniyangkai Shuba Mapok Kumon ga mari leinana pangthokpani. Thorum asi Cultural and Research Organization Lalan Bishwa Sanghamna Lalan Fakir na taramba thoidok hindokpa thabak thorum adubu miyamda khanganabagi pandamda pangthokpani. Bharat ki High Commissioner amasung Bangladesh ki Cultural Affairs Mantraloy anina senthang pithaduna mapok thoromasi pangthokpani. Bharat amasung UAE gi India Middle East Europe Economic Corridor gi matangda ahanba round gi wari sanaba lushinkre. Leibaganina project asiki yanaki ba tha gi matungda awangba thaki miphamasi pangthokibani. Miphamasida Bharat ki Maikaidagi Shipping Mantraloy gi makok thongba miyoi sing Port amasung Waterways, Commerce amasung Industry Mantraloy gi miyoi sing yauki. Excise amasung Custom gi Central Board amasung Dindayal Upadhyay Port gi miyoi sing na UAE gi maruiba shipping hub sing da chatuna yengki. Numit humni gi khongser asida Khalifa Port, Fuzaya Port amasung Jabal Ali Port gi miyoi sing ga wafum kaya khanaki. Indian Premier League Cricket ki match amada ngasi Royal Challengers Bangalore ga Chennai Super Kings ka M. Chinnaswamy Stadium da sanargani match asi numidang pung 3 makhaidagi hogani. Karang sanakiba match amada Lucknow Super Giants na Mumbai Indians bu run 19 da maithiba piki. Aroibada maroiba pau amukhana Malengi Museum numit ngasi Manipur da su rajigi Art and Culture Bibhag ki makhada Manipur State Museum na sinduna Imphal gi State Museum gi auditorium na pangthokli. Arunachal Pradesh ki Rajyapal Lieutenant General K.T. Patnaik na hairi Bharat Lanmina Leibak asibu semgatpada maruiba thogdang lauri. Lok Sabha mikhal gi manga suba tangka ki vote khombagi matam ngasi numidang wairam loiragani amasung Met Department na hairi lagliba numit humni marini asida leibak asigi mapam purmakta Celsius degree ani dagi mari phawba sabagi chang hengalaba yana lei pau loijare.